bebia mekobia ntina mentiase womo so pom so wo be ware osofo wo be yese Anu na format chance or a very big software mbodi wa ha ejabe top TikTok na me mama anytime bia papa ni mbe ye bibio say hey enra dia me koye nipa dom edom ti so say odo twedom sisa nyom na wo yo ma wo ma twedom e no kre yeah Emma when the twedom wo baby ameko bia so bia ni wa mi re mu asofo anta me so wa ware so wampna so woden wo mu di mechi saa nti ma brabo be ye basafe na me chi asori mu dodo ya se afi no o stars no aye basa wo mu gi anom di ato baby wo mu gi anom di ato baby no wo mu pe me chese mi bejaye ebe bo mpaye a na me nkwa sori me nye oh na yine etitiko na yine etitiko ni internet yeah tida motemenka ya fe yete onka me see the way na nyoma ya si fa kono network yeah na nyoma si fa kono na ye matete network nye na ye matete pa nti no se bebre na etie wo betie mi a no kre because that particular software the way I now na me ye bibi wi a sabe ni san ho kra na onwohoro na de kogina sorry dem on ko tap onyare onya hwe na de kogina sorry dem so wote me kasa na de kwa sorry ene sada no counseling be ma sika be busu ni pebaba ma ni nya akonya ntena so na oba wabaka chem se wo dem ni wo ye bibia de wo ni pesi ba sorry no nti so da wen women no na bibi ye no ye no but me be hu se sanyo me nyina chi ni asori amekwa asofo ne me wo didi mechi ni ade nyina yemfa dem kotu wo mo ntanka wo metumi abom nya asan be hu bi sorry ko be piako e dia ne bompa ne isu nyanko